Ukraine and Belarus ikile ya nna bararre ka fa tlase ga tlhotlheletso ya Soviet Union. Fela botsalano bo ne ba khutla mo dingwageng tsa bo 19 fa bontsi ba ditokololo tsa maloba di ne di itseela ditsela tsa bone. Ga jana Eastern Europe e tshwaragane le phaga ka mangana a go lere kagiso magareng ga Ukraine le Russia. E lebega jaaka nako e masisi mo go ba bangwe ba ba kaiwang jaaka ditshimega tsa ANC Tokyo Segwale yo ikatiseditseng bosole kwa dinageng tse pedi tse. We did our theoretical trainings in Moscow and in St. Petersburg at the time called Leningrad. For physical training, tanks, rockets, all those type of things, we lived in the south, in Ukraine. The Russians and the Ukrainians welcomed us. They are brothers, they are sisters. It's so sad today to see them at daggers drawn or at tanks drawn or at rockets drawn. Somehow this war has got, somebody must pause. The parties have got to find a way of sitting down and settling. Re sale for Afrika Borwa e re e thusa ba Afrika Borwa ba ba leng ka fa gare ga dintwa morago ga dipego tsa tlhaolele e tlhagileng. We've advised the South Africans to move to the borders of countries that are receiving refugees. Pretoria ya amogetse dipuisano tsa kagiso tse maitlhomo a tsona e leng go fedisa kgotlang e runtseng kwa Ukraine.